Nibwega sana mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya na ngakugwata ugeni bwa mwanya tukwina arua kuri tariki 7 mweri nijwa 3 mwaka 2025 ngureterete nteto na njira indaza kuma mirigo yonthe ya Meru na kinya ome ya Meru tukimenyera yetite na mbere uniri turakwa urimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu na ati nawe mutongeri wa mugongo Rais William Ruto nethiritwe akionekana mono igita ria siasa na kinya nyuma ya siasa kuthira akiuga ati we atikorwo gwatanira kana kinya kwithirwa akiritaniria ngui nora wari Prime Minister no Raila Odinga kinya gwa kinyari gukurukira Mantujaja na Ruto nona kene kwithirwa akiregana kinya na rais ura wa ukabere no Uhuru Kenyatta igita rira ombere kwithirwa akigwatanira kana kuthithira bayikene ya kimonimoni ya handshake na kwithirwa akiuga akaritanira ngui na Raila Amolo Odinga na Ruto aromba kwithirwa akiuga ati Raila no ombere kwithirwa akireta kurega kugwatanira kwa thirikari igitene riu na untubura kwitete na mbere kwithirwa bukirigaria akenya ntuko ya narua Ruto no mbite kwithirwa akigwatanira na kinya gusaina mukataba yura bakethira bagitanirie na yungwe katikati ka Kenya Kwanza, thirikari ya Kenya Kwanza na thirikari ya ODM na araba kuwa bubu bugatuma Kenya yumbe kwithirwa igitana mbere na nuntubura Rais William Ruto ombite kwithirwa akiregana na bumu no mwanke gitarira Gen Z bombere kwithirwa bakiambiriria maandamano aja nthigurune. Mwaria Oman na murongo mnene rorero wa rwi murio uruthikiritie ukiriritie ukia wikirorero latiri ya korongo bumba kwithira bukingira uma mutongori wa mugongo Dr. William Samoei Ruto giri kampeni chewe na kinya nyuma kampeni na ekite wira nete tayari yokumba kuibudha kibwithia handshake na Raila Odinga kana mutongori ongiura waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation, wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate, wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama tukaingia kwa madeni. Kiriro ariro awe buthitie mbere yo twika rais inonekanie je kumenere bunene ngotanire wa Raila Amolo Odinga na rais kaitene ka Uhuru Kenyatta. And this is the reason why some of us were said to be against the handshake. You know, the handshake took away the oversight role of the opposition. In Kenya today, we do not have an opposition. There is a mongrel of an organization. Nobody knows what the hell it is. People don't know whether we have the opposition in government or the government in the opposition. It's quite a maybe scientists, maybe policymakers in this great institution in Carnegie could do research on what is going on in Kenya. Because for all intents and purposes, the opposition is running government and government is running the opposition, which is quite a situation. Kenda wetena mbere kumba kwithira kiwire nkorochi ya Kenya na ethira gikawira ni ati thirikari ni asilani atumba kwithira kenda yothire kikumiro kinyi mturiko. Sasa mimi nimewaambia hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8 wakagawa viti yote. Viti ya viongozi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8. Wale wakupata MCA walipata, wale wakupata bunge, wale wakupata sijui governor, wale wakupata rais imeisha. Ama kuna kiti mulibakisha? Si viti mulimaliza, muligawa ikaisha. Sasa ile kazi imebakia ni kazi ya hawa wananchi. Dr. William Samoei Ruto netete kiutetene meri ya wewengwa na wekira kirore ngwataniro ya na Raila Odinga urachitetie atikira handshake nwe. Chairs and the Secretary Generals to kindly join in. The party chairs and the Secretary Generals to join in. Immediately after the elections, several months after the elections, I called my brother and I told him, you have been my party leader. You have been my senior. Today, by God's grace, I'm president. I want you to be treated well. And I will do whatever it takes to make sure that you have respect in Kenya.
And na tugitigana na ripoti yu tukethirwa tugicokera rutene rungi nara nawe mwana umunini wa muhiji kuma rutere rwa Linjoka rutere kana wadine ya Ntunene gicigo mbunge kia Igembe North no rikiti kwithirwa akirathwo na guta uturo bwawe ni borisi bara bakurikana ni ba muthemba yo CID kuringana na karibara bombere kwithirwa bagikunjira ikarikariri ni baugite ati borisi baba baukari na ngari muthemba yo Probox ni bokamatite mutinka na ni bombere kwithirwa bakiratha mwana ujo mwakomba kwithirwa hagite uturo bwawe tugite CPD Walare nwenwe Jared Marado nombete kwithirwa agiciumiri na gukunjira ikarikariri na araugite ati mwirijo mwana ujo nijumbire kwithirwa jukijukua na yoethirwa jugikua cibitari ya Nyambene level 4 mwandiki wetu wa Nteto kumurutera mukiri wa Nkunja ari na Nteto nkurukia Tumigo bagwa kabenyange na bambe thyange kethi into bibe mndu bakethio yaune maroro na machungu ya Saranjeri wa Kirere kuma mutwate nonto boro bone ne bakwenyangiru into bya kile munda aramira mpempe amona Mario mbete kwetha yete mangwe ni anto barabe yete na kuate munda yone yo na nikende bakobenga bakiwa abo ne bombete kwethera besumburana nabo kwe itare nene Saranjeri awatirwe ae kwandene anto ba kuya bambi otema ko indaringero thimu ndoru manto gari ya kwendela tauni wa toya nina mutana wetawe kundi umwe wakamite we nyumba 10 twekwe ya funjo twathira anto ba ne baita ma kila Mario mpempe indone nteto ini ndaya ni nene ndeta kampeni ara thero spindi ndari no mutekeri Homero TV tukauwa pole nonto bwambi chichomba kwithirwa igikitanganyikana kidogo indi tukomba kwithirwa tugicokera kisturu ndomba kwithirwa nkithoma na ndi tugita na mbere ni ati nayo family imwe ya mtu kumenyekana ya Saranjeri numbite kwithirwa igiciumiria na kutheta na kiraba kuga ni bakuririra kioto kiao kiraba kuba batikomba kwithirwa bakiona bubu ni nyuma yao kuga ati kuri na antu bamwe baituritie na kumba kwithirwa bakibatunya munda jwao joraba kuwa antu ba bateri letendi nabo na kinya ni antu batikumenya ni betite na mbere na kwithirwa bakiuga ati ni kukuonekania kwina mtu umwe umunene uri thirikarine ura umbite kwithirwa akiunjira antu baba nikenda bamba kwithirwa bakibachuna munda jwao joraba kuwa ni bethiritwo ginya bakija kubakathukangi into bira biandi mundene juu tamira marigo na bingi bibingi na kinya mpempe na nandi ni bakuria bombe kwithirwa bagitetheru kuona munda juu nontu ni munda baero nithe mbere ya akua mwandiki wetu wa Nteto akuma rutereru noe mukiri wa Nkunja na Nteto utariria Tumigo bagwa kabenyange na bambe thyange kethi into bibe mndu bakethio yaune maroro na machungu ya Saranjeri wa Kirere kuma mutwate nonto boro bone ne bakwenyangiru into bya kile munda aramira mpempe amona Mario mbete kwetha yete mangwe ni anto barabe yete na kuate munda yone yo na nikende bakobenga bakiwa abo ne bombete kwethera besumburana nabo kwe itare nene Saranjeri awatirwe ae kwandene anto ba kuya bambi otema ko indaringero thimu ndoru manto gari ya kwendela tauni wa toya nina mutana wetawe kundi umwe wakamite we nyumba 10 twekwe ya funjo twathira anto ba ne baita ma kila Mario mpempe indone nteto ini ndaya na ni nene ndeta kampeni ara thero spindi ndari noenda muria nika muntu aikindene ao na into byake bikenyangacua ire etire kopro eta kopro bwana Mwangi amura thigiri mantu twari na kopro aigwo boni bukuri abera be mbio iro bete batekire kinya uniform baibanga batura be yaru twene nabo askari bathatu iro antu bara bate mako ntu yari mobu ari antu abaingi iro bamatukire batia lori ara na mbao na into bimwe bira bibya yukitu ako na kinya muthara bayo kaburi bambore yo kwere tori memunda yo mama no na munda yo na thina ndabera nte komnya munda yo na thina ni oni ngwempai na no ni ntora kule mande na miaka thato mbetete atia nkirima na into bibi ko no onde mirete no kwana wate thia urete mete no to me ntunye vitami Mario ni mbandete kila no mbandira mete megoro bugoni baba wandete
menini mbadete ketha kila ke ka mundu da yo mariu ya muthago atemete kithemba ki ketheri biari byake atekyo mirio tema kethi woni kinyanga sulwa kinyanga lokinyo kethango sunwa ntomerio tema kaba ke tukamba bantinda baita bi salama ba kaba kwe bakangira bukintu keitha na tia gwende gikyo bakethi nikyo na muntu kirengwe yeritikete yonde kinya kutema ilabi na mpempe ontu twari metegono kintu getha kiaku utemenya kuyoke kange wekenda ukethwa ni ontu thimu ye nkwambira ntemenya kwa ndi miorwanga na ni nkwambira mboye ri yekwa kuwe ndi manja uya thithikite niki intatiba bwethe tino ntukinya utemuntu tikoriara ri kintu gethwa giaku obwo kethwa kwa kwambira kintu gaku keuma wamenya kuthuka njona nikyo kwambira woya kaitene kau kirenjeye ne bakoromba thirikari yombe kwithire kileli manto ya nataria enda batonyera na nje yombe kuona thiri nontu bakwanga ikuko itari nene ya nto ba family yari watine bonene muno nontu tukwela wani bao baba kweria kwethi nto bikario lakini ngwenda kuwo te muntu we o murungu ote muntu mbo shikira kiwango na murungu ya kuona muntu ngi atena otoro na tibati otora moyo kinya theno na kinya malondi ya nyuma yake baba kuringwa thimu bakaringa thimu bagera cionyo kuintimidate askari baraba usikana ni kesi manto haya kura to aende kwa DPP tutapeleka kila mahali Kenya yake endaki family yonaki thainde nte kurara musini nte kurara na kayoyo akwa kankoromba iraro thai kankothwani onkethia nontu muthaka orwa no kainenge na askari omwitho ndewitia kura eria mbinamete ndasemania we kibikini ambera no we ko we ende woni mteme akurara kuntu ndeta ngiarukire kurua no kasa family ya Sarah Njeri yone there na yone amani badu tukuromba amani ndene ye family yitu twende ogatibo twena bo otoroboto bure atarene nonto thaire nge muthaka ouna ariko kubwithe yo ngara bwithe china nonto ari na macukure baratinya ngareke oura ora bapora intwa nonto bari kubunjinya boya kinyambao na ntobe mi bari bari usabirisha tutabiona na are kunanga kinya mutharaba yo kaburi kanda thingite kare wara ora no boya tabone ende batu otoroboto buru watine nonto tomba kumenya muntu baba mutongoritine bawo ketheka kuritongena byo kana ketheni mbi onto eno yashiri bokario Keripotera Meru TV kuma Mutwate Gembe North beta mukiri onkonja ni wirigiro bwetu family ukomba kwithirwa ikiona kigoto kiraba gutua na muntu akethira gichumiria kubatetheria ndo tugitigana na ripoti una kuchoka ruterene rungi na tunabo akariba South Imenti ni bethire tubagichumiria na kuonania gikeno kiao gikinene ni nyuma ya koti kwithirwa kirita uge bwayo bwa igamba rirakonenie speaker wa county assembly ya Meru wa Yububundi MCA Zipora Akinya na Kilaki uranwe ekirarie na arabombete kwithirwa bakirwa ati bakethirwa bakiritangirie gana omuntu kana bethirwa bakibungwa mieri 6 nyuma yabo kwithirwa barete kuthingatira watho bwa koti na ndi akariba bani bawiritwe ni uge bro bombere kwithirwa bukiritwa ni koti na arabaugite bakethirwa ginya bagikinya kiri muchemani ujoro jwikio tariki 16 ruterero mairi 3 ndo kwariria weti na mbere bwa county ya Meru ni betete na mbere na kinya kana ni untubura buthiritwe bukigwatwa mbaru ni Njonji Kinyura ni mukaririgite wa kiama kia vuguvugu ajandene ya county ya Meru na mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma na gwikinyiti Antonio na turetera ripoti ije bamwe bakari kuma South Imenti ni baumirite na kuona ni gukena kwao ni uria koti ya Nyeri iragitere gamba muthenya jwa igoro gamba na rero ugite speaker wa bunge ya Meru Solomon Ayubu Bundi Zipora Kinya MCA o amwe na speaker wa bunge ya Meru bethere bakire angirie kana nontu bagwita giuta tena koti antukwe moja na ruo o igamba rere ngire wachindwa werwa rekathikero bwega Julai no winyarere antareki 14 ngava no gachindwa mathani urorageretio kenda MCS beto bentanchera mono move motion no rachiumitie mono riomba gwita nchera nae Mungu ni nani ankwenda gukwira nande ugo no chindi no gachindwa mwankarira Jesu agachoka nagwe kawira tigana na Meru chietirora witite nonto manto ja kwija thiri na inya murunguro tura moyo no tukuromba thaiji nyakoti ne tariki 14 o ane na nyate ko anake mbesa cia Meru iro tumirite boe maromba jagora romba ire MCA bathekwa igwo kathekwa kiriago imwe na imwe on the 14th of this month
twina expectations that court ya appeal yonete Meru ni bati kuona weru, Meru ni bati kwebanirwo na malicious rulings, Meru ni bati kwebanirwo na ambiguous rulings. Kinya tariki 14 tore appeal that Judge Wamuye atwe a very straightforward, a very transparent ruling kenda Mumeru anakie ni arena ndiro mbare yao ni Amiru bonthe bethere bagikinya kienine kia mairi 3 tariki 16 ni kenda bakethera bagita uge na kinya nkuruki ore Meru ikethera gita na mbere auga Amiru tutita kuina muranone tutiambite otumothoni ntariki 14 intuko yothoni no reo karacia ntariki 14 nwe tukaina we muranone ntariki 16 kwa ntariki 16 itukwira Amiru betu bare bonde bari Nairobi nare kunde muntu ari bare bandiki na bare bateandiki tuchemanie imuranone mairi 3 ntariki 16 au nio tukaeza na mwerekera jo Amiru after tuona ure koti cietu igatwikia ntariki 14 na kiri president wetu na the former deputy president na current deputy president ndienda kuga Meru thaa izi twina thiri ya kung'ana na twina imani na koti cietu. Wachaneni na maneno ya Meru tunangojea tarehe 14 na tariki 14 chia kuruka bweze imairi 3 tutawapatia mwelekeo wa Meru. Ni mantu kinyaja kwa timbaru ni mukaririgite wa kiama kia vuguvugu Njonji Kinyua mbuge atongeria ora ndari kwesete njacho ndira chanuma mutongeria icumire igitari ukinya twinde twete mairi 3 igembe twete tukathithia declaration ya Meru County igambara tariki 14 rifebe kawira kana rete mufebe twinde twetete kuonania mwerekera wetu nora Meru igeta tariki 16 kora mairi 3 igembe na ndenda kora mutongeria wonde including antu bakwa bonde babuguvugu igitariri ibomere bonde kwina ngari kabo kamata kwina into bira bukara no twinde twete nie gembe twete tukonanie Meru ura tukwende kara Meru yumeri nyene rire yatonyirwe ni band leadership mbere mwezi mwanga bana kirito murungi forma uju nete nambere kuthuganiria Meru mithikari nturi nete nambere kuthuganiria Meru kathuri murungi nete nambere kuthuganiria Meru na MP betu mpuru aburi batongere tu mpuru aburi MP ora twendete muno ibete mbere kuthuganiria Meru nikira tugaita Meru rinyene rira iri na ndiuga gwita Meru irinyene tutura kwaria tukiuga tutikwenda ojo tariki 16 baugaga bateku kenani leadership ira itete Meru tutirimane ni twinde na ara mairi 3 igembe tuonia Meru na Kenya yonde kinya tutuingwa twina inya twebere gikundi kige kuru kike mwekuru kike gya utinda kugira antu gukombora antu na ile taga ngurupu ne kiendonekane na inya itweteni na ara twinde gembe mairi 3 tuonekane abatwingwa twina inya atongeria bonde ukagitotigwa norote nangare na kamatebu bangi kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam na tugitikana na ripoti tugacoka mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi nara nayo skuru ya Gakuyu ira iri wandini atia Kariga ni thiritwe ikirumirirwa ni mathina kathumba nara ana baba bombete kuthwa batina irasi bikongana na gukwirikana kinyana baba bethero nandi bakinyana mono irasine nontu bokwithirwa batina twanya tutwega atwa kuthomera nontu bontu bu ni bakuga kinya mubungu arutereru no George Murugara ne thiritwe akibatezanirie na nikyo gitumi hana baba bethiritwe bakiria thina nkuruki nontu bontu bu nandi bishop omwe ro kumenyekana ya Mwathi Kanugu bagwatanirite na ro kwenda giti kia MCA rutereru atia Kariga wamwe na kinya mwathikirira wa gavana wa rutereru noe Daktari Kabisani na bono bombete kuthwa bagichumiria na gutonyera nikira batetheria ana baba na ara nandi babareterete itangi lita 10,000 ria gwikira ruji na kinya thiringi ya kuiriga rwego na ara Bishop Buju nandi ugite bageta na mbere gutetheria skuru gutigira bagukinyaniria kioto kiao nontu burabo tumite nandi bauga bageta na mbere kithiro bakibarira kinya mbesa cia skuru nontu burabo thirite bugikenia ciari mono ntereni nontu bakuthirwa murigo ndagara na ntetu nkuruki
Banda mandita na economic and defense wa county ya Tharaka Nithi Mutegi kabisa ni urao komereria matagete kemsi wandia chakaria Bishop Mwathi na rengira ge siasa kimenyekana ta Kanugu tugo ya munde Kanugu na rothete botatanira kurwe kayara mbite kwithirwa gitethire cukuru ya Gakuyu primary wandia chakaria na tangiria rojera ritangirie komi amwe na thigenge ya kwiriga cukuru no gotige gutarota kiburo kaiji ukena no ntuma kabisa ni na Mwathi koya uko ukaraithia nteguru no tore kabisa ni na rwirite guntu guko muno na no ntuma tuika ataro karira gite iketo mbuko na tukaria tai kuri thugani ande na leo ya kureta mirandi guko shekariga wondi yonthe kinjumura ukenya atwarerie ni mwenu ibo kwenda wakero drift ya gituma ana benu baringagereo kinyare kwenda roya watweka na benu batiko thena na bukethithwa ko ni bukathia bukenete moi mono menu na makwa na mwera nkameza boti na nkamethetera ya enwenge igwa kikisabo kurirwa mbasari ciana benu kenda boma kuthoma no twana benu be skuru ara wa county government ukaramba za county government kando nogu ndina mugeni unge kwenda kureta ansponsor twana toto nini tureta sponsor terero thito na bound baba materi na CCF ya materi nerengere tunyai ndete antwabu no tukira twena thina na koko ikithomo na beto batikuona mbia cha kugitatae Bishop Mwathi akiaria nageretana na kithomo kwa mwana gukiria uchumi bwa kariba cha kariga njoke mbire muchwanda gwa guchwira mwere na munya na ndengo vei embega no tukathiguru geto na area ya Gakame gutire ntukengo gengombo tukiria kama nyaki yonthe na chekariga ito chwere ilio bieto mbeo wanira Mutegi kabisa ni akari iguru ria cukuru ino ya Gakuyu primary agenda ya mbere ira twaririe turi mbunde cukuru ino tukuona cukuru ni karieta kiburo kiaije umete bagitumori yo kathungira nagu umwe baraga tukathungira umwe bakia muthuro kathungira umwe bakia kamatio kathungira turi tuone bwega twirige cukuru turi aciari na turi bacukuru eno kwa hivyo leo ndio sababu tuko hapa na aciari bainko bachokeria nkatho sana no ntuberutere kabisa batwa ituge bia bidongi baugano abaigire cukuru ya nyage kithomo berutanirite kabisa ishure ni etongoragia kama nyakina agaugu itwe kuruka namba 2 namba 1 kana namba 2 baringirwe mpiba kuruta gwirembega nara Mutegi kabisa ni arombete mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kureithiriana na cukuru ino ya Gakuyu no ndonetigeto nyuma na kiuthi na mbere. Kwa hivyo tutaomba serikali ya Mheshimiwa Njinji no tunembo bunge wa Tharaka amenye Gakuyu icukuru yake utie mubunge ngetwenu wenwe mubunge wako kana kwe gonge kwa u itokumuromba aciari baba imuromba bakire irasi biere no nturi irasi bidatu ana bakuthoma kirasi kimwe kenda irasi biere ama namna gani eri eno eri enda nyamu yetagwa affirmative action no nturi imwe tigeto nyuma zaidi ke maendeleo. Bishop Mwathi akere na urete akari komugikane kendo makwira wandi ino ya chekariga na mbere ibo kwenda ntweka muyumbo wenu chekariga wondi yambo tethia tutethania na mbasare turingane njeki antobeto betie turuthe mirandi yenu ndauga na raceri gwa mwana akari batariganire tuigucokia nkatho watangirikanaga rimo aciari gwa mwana mburi lakini thaino munde tugukena no tuba Bishop Kanugu turetera thigenge tukairiga na twakena kairi muno no tuba support ya kabisa ni kinyago eno ntunegitwe kiriro gietu turi aciari ba Gakuyu kandi muciari gwa Gakuyu ngwigua ndakena muno no gutwarikia na mbere na kuruthirwa no ntukenire tuge akari nae muno mwana raumagira kila bantu. Watoto walikuwa wanatumia mapanya route lakini sasa tunafurahia sababu tutafenzi shule na itukuga ibwega muno na Murungu mutharime na kuringana na bora na heshima ria tumuthokie na leo na kanyamu kara turetera nati tukathi gugatumira kuiriga cukuru yetu kwanza inya itia karata cukuru ndimwe inya mburi ntura na agawiraya ikithungagira kira bantu lakini thaino endi tugwithia kieni yetu gigakara bwega na ana betu bakathungagira cukuru na ngeti permanent nonto thaino cukuru tiai na ngeti murito arathungagira gwararenda kuma cukuru ya Gakuyu primary nkiribotera Vere FM ndito kambita ndagara waiguna
Na tugitigana na ripoti yo ya Ndagara ni ati nawe Oscar Mutugi uria ni muthomi na muthuji wa siasa nombite kwithirwa akirita uge bwawe ni nyuma ya mutongeri wa mugongo Rais William Ruto kwithirwa bakigwatanira na Raila Amolo Odinga na gwitikaniria ati bakithirwa bagitaniria ngugi bari amwe. Akiaria Oscar na ugite ati ithurano bia Nandi ndene ya Kenya ni biagite kinya musemo. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma na Nteto utariria. Ngwatanĩro ĩrĩa tukuona gatigati ka William Ruto na uria turari tukiuga noe mutongeri opposition Raila Odinga while ni kwirwa ngwatanĩro ikureta nthigurune still no ithirwe tukiuga kiko defeat essence ya kuthurana nto riria antu beta kure ni kuthurana pethero bathurene batara oro gatongeria nthiguru and then oro kethirwa achindi agateka role ya opposition na riria Nandi kugite series kumegitaria Kibaki kumegitaria Uhuru Kenyatta na Raila thaizi William Ruto na Raila Odinga igo karajeka kithurano kia rais kikwaga meaning. Number 2 especially rutere rwa Meru ni lesson nene sana. Meru ni very divided katika barabara ngaira William Ruto pariba baingi na barabara ingira Raila Odinga na thaizi tukuona ntere ucionthe cie thirikari-ini but particularly Meru County ni tigio me thirikari na the only way ni ira tugukara tukiarairia tongeria ba Meru tukabera riria bukethirwo bukigwatana buria tongeria ba Meru na kwithirwo kwina unity strength in numbers kutirio bumba kwithirwo buri o me thirikari na inya going into 2027 Meru ibati kugwatanira iringe kura either for thirikari kana against thirikari kithurano gia 2027 kiathira Meru bado ikethirwo thirikari-ini but gintu kia maana ikugwithirwa tugwatanirite ko atongeria baria twina bo Meru thaizi bakiraito murungi ba Peter Munya bakathuri murungi ba Mithika Lentori message ire bati kwithirwo ikiuma ki akari igwatanireni buinthe kwithirwo kwina united front na kuringa na regardless of ndere bukethirwa bugikucha area thirikari niwe kezi kubuchwa uro kona rionthe thirikari ira chiekuicho chigweta guchwa Raila Odinga twokwiza ikubachwa. Mbere ni ati nabyo ikundi bya kindini biwatanirite na ikundi bya mature nabyo bikumenyekana ya CSOS nabyo ni bithirite bakigwatania na thirikari ya kaunti ya Isiolo ira itongeretwe ni Governor Ibrahim Hassan na ntuku ya narua bamba kwithwa bakithithia mucemanio nikienda beta na mbere kwithwa bakiarire matu yatete na mbere muno ndene ya kaunti eu yario mathina jara ya mirumiririte ya wandine ya Bulapesa na araba kuwikuthirite kwina ndawa cia mbogita muno na kinya ndo cia kimisi yasijekene muno ya GBV na kiaria nkuruki ni betete na mbere na ndena kuwa ni bakuromba rescue center rutereni ru yumbe kwithirwa gitegerwa na mpui untuburanga bana wa Guntuko Ibrahim ugite hagathithio ra kumbikika gutigira mantu tete ja gutegerwa na mpui ni kenda batigira ekuru na kinyana bakumba kwithirwa bagitethwa. Mwandiki wetu wa Nteto Kumaruteru Mwendele Iboni na Nteto Nkuruki. Mi nimeingia kuongea nikiwa kiongozi wa dini na naongelea mambo ya hali marriage. Hata kwa Biblia tukiangalia 1 Corinthians 6:19 to 20 it says in holy marriage the child health is affected and the well-being of unborn is distracted. Kuhusu wodi yetu hii ya Bulapesa, wengi ambao ni vijana hapo wodini kwetu wameathirika sana kutokana na hii dawa za kulevya mihadharati, na sisi kama viongozi wa dini huwa tunatumia mimbari yetu misikitini, kanisani kucheza hilo jukumu sana. Kulikuwa na matakwa ya wananchi sana sana area Bulapesa. Nimesikia akiongelea issue na gender policy na safe homes or rather the survival centers for the community.
since our community wamekuwa affected sana issue na drugs in different wards across the county. Jambo ambalo ninataka kulijibu ni hilo la response center. Kwa kusema ukweli, upande wetu wa gender based violence tuliweka mikakati wakati tulianza kuandika annual work plan. Tulicapture hilo kwa annual work plan. Tukasema ya kwamba tunataka tutengenezewe kwa mwaka wa 2024 to 2025 tungependa tuwekewe rescue center ambazo zilikuwa 5 ambayo tuliweka kwa annual working plan. So a lot has been preempted by my colleague, the GBV coordinator, and I just want to, and we have had the complaints from the community and from the religious leaders and everyone here presented today. So mine is just to reassure you that in our annual work plan this year, we actually have the plans to construct our first GBV center in Isiolo County. I've already discussed about the maternal death. We are trying to reduce the maternal death as from what the CSOs were putting across. And that one is through making sure that we have built enough health centers and level 4 hospitals in our county. I have instructed my administration through the Director of Finance to make sure that in the next budget, the budget for gender-based has been increased to meet their need. Na tugitigana na ripoti una ati nabo akari barugene rutere rwa Kinyaki East nabo ni bethetwo bagitiumiria na kuonania kurega kuganirwa ko no ntubwa uritingugi bura bwitite na mbere ndene ya rutere ru ni betete na mbere na kwithira bakimeneria MCA wa rutere ru no Jonji Muna nikira bakuga ati ni wendiritwo akibaritira ngugi buthuku na ntubura batekenerete ikinya anini bakiuga uko utibo bagunikite nakyo na mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na Nteto Utariria gari kya ng'ombe tukombra gigaikia muntu gotorengo thai nyaka ukaithwa wina murigo rutere rwa rugene utiona ngari kuma gya kibaruga tutita rugene bate mwa MCA twakwere kura tutura thina tukiwa iwegene turi teni ne akariba rugene ne bomba kwithiro bakiuga ona kinya kethiro MCA wao netire gwonka ijeka onkaga ati kubakundia unande baina thine barabara baina thine gwita ona ri bajua bakathangika bunene ombe to Boniface Kinoti kuma rugene na rugene tugutura na thina endito mono na thinera etosikumite aja injira ote muntu ote kuraramika injira eje kinya ningwa nkamati na bikibiki mbetano gwa ndo mateta bikibiki ja muntu wati na spaki wikeria ithina eria dekarega goka ya kura eria detejo kwa rugene de kagwa mwanka boge yake nande kama koino kwena njira njaga naja gotena njira nda gwikirwa kuma mwaramu andiko na njireje eje iaramwe njira enene na mwanka thaiji njireje tekere turakta yajitwe itherwe kariatia ubonie barata tinga yajitwe yete Kenya gona biara oh pampu ekiora pampu what does that mean Mr. Muna bogani ya boy gaito mbere myake kweta thira eto mbeta wa mangire tinkatha nda ndemo kari wa rugene batwe itorigari mono ne njere yeto batwe tuje Muna akayo my brother mutano siaka orerwe itwe na tugwete kura na rosafi kwa joki ogatwiro gatuthitheria barabara tutira thina tukara thina kwa kuruka nyegi taria twari na Robert na tusuburika ira bwega thaithiria thai ana banjira ira ana bagwita ira skuru tukwanjira iri mirwana bamwisi bitare baikiri kune kangira mathengengene o turete tractor Urioria Muna atia no riuga ina etire umurie Muna wetire ki mama na muntu ekingina ntintame ako muntu ore thina rutere rwa ngina kaka nyomora oremaniro na mama
uturetera uteithio kuma na uki mama bwija ki mukari wa rugene bate mukari wa rugene kuringana baba ringite kura ite tore antu banyu maburu ndene rugene bate muntu akayoja na aru tukunyokia muntu obikibiki utowenda wike muntu sibitari bate ikigari kya ng'ombe tukombra ngikaikia muntu gotorengo thai nyaka ukatho ina murigo ruterera rugene utiona ngare kuma gya kibaruga tuteta rugene bate mwa MCA twakwere kura tutura thina tukiwa iwegene turi gonde kurigara kethirwo kinya baria betire gwonka akaribao bari ona thina baria bamutarite no tu maandamano jario yatatira ukare wizi ou ntuko za twake muntu agutite kura no ntuko watu ko njira thitwa kila miratu njirene njira teterwa inyantu bongo batumba gutira kirio kombere ntuko za tuthira na ya tuthira njire malito olipita getuma Frederick na gintu getu twalite batu naja rugene njira rugene kuma nkabone monkago na machontare njira batu je twairwa twakta eja le manjira lakini njira talimire boga etigemire twinjira na atigate twashoka twanjira kya kuthirigerwa na ete yakuthirigerwa na ndike ntu gyo tuligalite batu nonto MC wato ejira ke eja samukenjira kenda tutikandamane yo ko mandama twajiti jamane mono na ndeko tutite mandamano jamane eja twakta kabu kwenda kuga muna agwita gwonka atonkere gantu komba obutethia kana ne atabu kwenda kuga ito kuga atire no tunagetere gwonka agwana na gwonka ne atire gwonka onka kidana kana mbionkere onto atiko tuitanguge ora tuba ngwe badire kuitwa igate mto chamane dana arua toyete kuba batu ya chokere njira kaire na mirime bubwega Beta MC Mutonga Northimenti Meru TV. Na tugichokera kaire ni ati nawe mwana wa kirasi kia binana kana grade 8 nombete kwithirwa hakirathwa na guta uturo bwawe rutererwa linjoka Igembe North na rako kwirikana antu bate kumenyekana na bakari na mitinga ni bethirwe bakiumirira ngari ni muthemba yo Probox na bethirwe bakiratha hantu utheri na ara mwana ujo ombere kwithirwa akirathirwa nontu burana ndi bukumbite kwithenya boikujuro ni speed walare Jared na rugite na ndi mwana mukana mwirijo mwana ujo yombere kwithwa jukijukwa na gwikwa mochari ywa Nyambene level 4 na ngakwira ni bwega mutegeri nontu pagwita na mbere kwithirwa uria mwana batu na kwithirwa utegerete nteto cietu cia Meru TV uguro banarua na tukowa Paul kiri family mbere kwithirwa gitiwa ni mwendo wa mwathani avekire nyakagitene gaka uninga kwendera utukubu thongira bujuri tharimo bya mwathani ritwa urimbita Njeri Wacheupe.